abantu from kade bakhwela kayi-4 bathi from Siyabuswa to Sinotlelo kubhadela imali engange-35 rand. Bese kusuka lapha ikuyise eMarapiani. Mayifika eMarapiani ukulethe eNukaneng ubhadela 21 rand. Mawusuka eNukaneng uye eMamitlaki ubhadela 10 rand. Imali lena ngase uyayicalculate seyalapha ku-100 rand ngelanga yokuthi ufike la. Ya ikinga nje singeyona la eyenza ukuthi size sibone ukuthi yazini akube nendlela yokuthi kube nebus or amabhasi noma ngaba yi2 okwazeka ukuthi ngelanga eliso noma ngekabe everyday mara kwaze ukuthi ngelanga eliso nangelanga eliso kunamabhasi aya eMamitlaki hospital and then umuntu uzayikhwela naye yako umuntu uzayikhwela naye ibuyako kuya ngesituation bese izokusiza ke nalo o discharge ukuthi ngale langa dischargewe usala ungene ebhasini bese ubuyela ekhaya so kungakho sithi indaba yebhasi ngoba nento eyenza ukuthi ama families vele angeze azobona umuntu yile ndaba ukuthi umuntu umdabe no200 rand 300 rand ukuthi aye abuye nawufika lapha thatha umthathela intwanyana umuntu lo uzombona awusesena plan so kungakho ke sipropose indaba ye-transport mara ekulu ukuzwela zokuthi i-department ayikwazi ukuthi yakhe isibhedlela ingafaki istaff ingafaki equipment. Iyazwakala lo besikhuluma naye ke ngumamsi Mabhena ke ophuma ehlangothini yaboma ke nguye ke bekasinikeza i-feedback njengoba besithize ukungena ngaphakathi kwethu bese sifuna ukungena ke nethi ukuthi kubudisanyana ngoba besifuna ukubuza udoctor thina ngokuthi sithi wena doctor Khandri ubereka njani maye sesacabanga sathi no ke simlisalise ngoba sebayachachazela ngaphakathi no thina sesiyakhamba ke njengoba sibuyela kwezinye inhlangano igama lami ngibhili from kuhlelo el-identical force ukhona bekhohliwe ukuyifaka ke kunende ngikhohliweko sithena silapha ngaphakathi kunabo baba bekade ngibabizile ukuthi bazongikhalepha ukuba khona kulo mhlangano ubaba uHotmat Masemula nongumongameli wehlangano ye-AIPO and then wenza ama-communication nayo wazo wafinyela ku-MEC so bengifuna iveza nje ukuthi ngolosibili ngomhla ka-21 ngomhla ka-21 October zabe sinomhlangano no-MEC or loyo orepresente u-MEC khona la esibhedlela ukuthi sizame ukuthi kutholakale ama-resolution afel esawaletha emphakathini sitsho ukuthi indlela yaphambili ithile. Yeah, maye mhlambe ngizokhuluma nge-AIPO singamkhulumisa kancane ke sibuze kancane ukuthi yini i-AIPO angakhona ukuthi asiphandlulile kancane abangazi ukuthi i-AIPO yini abanye abantu sebarare bathi khani i-AIPO mara nathi besibeze siyayizwa manje kahle kahle sinanresizwa ngayo mara sifuna ukwazi kancane akhe simamukele ubana ikhasichazisele ukuthi i-president sanibonani president yehlangano ye-AIPO Sithokoze siloshise nababukeli beyini no sithi masiloko sibhizi sakhuluma nomamsi Mabhena uyasithwaya indlebe ke ukuthi khona okhunye esele ngathi niyakushiyanyana akhe sibuze kancane ngehlangano ebiza nge-AIPO uyini ihlangano ebiza nge-AIPO? I-AIPO is African Independent People's Organization, i-NGO but idlala ispace sepolitiki. Sinamakhansela amabili Dr. Jason Moroka, sinamakhansela amathathu Thembisile Yani, sinamakhansela ayi2 asirepresente district Middelburg. Okay, nakhe ngibuze kancane izalwapi kahle kahle i-AIPO lenga sokuthi kukhona okungathi kuyajabulisa ke sinabele kancane. I-AIPO ihlangano ehlanganise ama-NGOs nama-NPOs amaningi la kwaNdebele kwase kuvela i-umbrella body ye-AIPO ihlangano esungulwa la ekhaya kwaNdebele. Ngamanye amagama i-AIPO ngiyabantu bamaNdebele namkhana wonke umuntu nje nasele ngizwa nithi okwaNdebele ngiyazi ukuthi indawo kwaNdebele mara ngizama ukuthola ukuthi ngiyawuphi umhlobo ibamba wonke umuntu namkhana kukhona engabafuni politically ubamba wonke umuntu. I-AIPO ihlangano yakwaNdebele imile kwaNdebele but it will go as far as ukuthatha i-province, it will go as far as ukuthatha i-national if abantu bayithandile i-AIPO ukuthi bangayiphutha kulelo zinga lelo. Okay, nakhe ngibuze kancane phela mina ngomunye umuntu othanda ukubuza kakhulu-ke nako ngifuna ukuthi mhlambe uchasela abanye abakhona ekhaya nangathi mhlambe uyini mhlambe abantu abangakulindela ukuphuma ku-AIPO njengoba ikwazile ukuthi ifike nasesibhedlela izokulandelela intshijilo ezifana njengalezi mhlambe kuyini abantu abangakuqalelela kiyo abangabona ukuthi ungabanikeza ithemba phezu kwe-AIPO
kuyini mhlawumbe ongathanda ukutsho abantu bangakuthanda kakhulu? Kuyihlangano ecayelele indingo zabantu zizabamacansi. Asikazimiseli ukuzibona sisehlangothini elifana nalezi inhlangano esizibona kwesiphethe i-country njenganje esele zivela kuma-commission wamadlanga, zivela kuma-commission ngokuhlukana. Thina sizimisele ukuthi sokuberekela isitshaba. That's IPO. Amaningi amahlangano athiwa ukuthi thina sizokuberegela isitshaba kufikelele la khona abantu babona ukuthi akusaberegeki ngendlela besicale ngakhona. Abantu sibathuma ukuluza ithemba, abantu abasafuna ukubhalisa ukuyovota, bayabona ukuthi ithemba labo lichabalele. Mara bengifuna something engasukuthi vele izokwenza ukuthi umuntu nakasicabanga ukuthi uyovota yini uyomdosa. Mhlambe unga-eda nawe masipeyikhekhekhenisipeni. Okay, ngiyathokoza. Ngicabanga ukuthi ngaphandle kokuthatha ihlangothi thina sihlangana nabomama 22 nasise ngoba asingeni khulu endabeni zepolitiki kodwana nase sidla lapha senza iminyanya yethu yehlangano sikhuluma ngokuthi kuhle kuhle ipolitiki le ikhamba njani, singayisupporta njani. Siqale khulu i-leadership e-accessible, kuthi ukuthi sithi nasino president wehlangano yepolitiki kube umuntu osikhona ukuya kwakhe nangabe kunenkinga simvuse nebusuku. Uyayibona ukuthi le ungavusa umuntu ebusuku vele uma ngabe sekuthiwa napha abantu bathola i-accident basemama ehlake hospital kodwa kunamuntu obasizayo, amanesi abhize efonini. Ngiyabekisa ngiphi example, then kube umuntu esizokuthi nasimdingako simthole, kungabi umuntu sokuthi nasimdingako and then tholakala ukuthi bathi umdubeki appointment akhona uyithola after 2 months. So ke thina esikufundileko nesikubonileko nasi observer ihlangano ye-IPO ukuthi i-management i-leadership ye-IPO bayatholakala, and whenever kune problem emphakathini bayasikile. Ubaba Hotot Masemula uzwakala kanenge emhathweni ke wakhe wazwakala addressa indaba yezindlu number 1. Yes, number 1 la abantu bebafuna ukususwa khona. Uzwakela addressa indaba yekwamhlanga hospital. Namhlanje sinaye la eMamehlake hospital, and ngiveza ukuthi ngizamile ukuthinda ezinye inhlangano zepolitiki kodwana bathi ukuthi no indaba leyo siyayazi sizokuvela. So bazokuvela mara mina ngifile ukuthi into le emergency efuna uku-attend with immediate effect. So bona bayihlangano ye-IPO esikhathini esiningi ba-available whenever you need them. Whenever kunesidingo kubhubha umuntu ifamily ayikhona ukumngcwaba or imochara yathini immediately that time now bafonela ihlangano ye-IPO i-leadership as a whole including the president bayakhona ukuthi bebasikime bathathe i-action. So into thina isithina siyayiqala sihlangana nabomama 22 nge-IPO si-observe lokho. Ukudlula lapho siyafisa ukuthi ngathi bangaqhubeka babe available, bangathi nase mhlambe sebathole ama-position amanye aphezulu bakhambeke batholakala eCape Town sibafune ngama-appointment ngoba okwanje they-accessible and siyakuthokozela. No, begodi mhlambe batholakala njani abantu nangabe mhlambe bafuna ukuzibandakanya? Kunenomboro namkhana kune-office la nangathi abantu bafuna ukufika benza njani, bathola kanjani? Sine department yama-secretary bayatholakala, i-head office se-Sheldon Lodge, and ngesiyabuswa kunobaba uMgidi otholakalako. So itholakala ngaleyo ndlela leyo, and nakuma-social media ikhona usecretarian bayihatsha ipo.co.za info@ipo.co. Neta ngazi ukuthi kuma-Twitter nezinye zasizinto zami zama-social media ezinokho iziphelela ku-WhatsApp apha mina. Yeah. Mayike i-social media ke kulamalanga ngiyo kumdosi phambili wayo yonke into. Abantu abasabukeli TV bathanda i-social media yonke into njengoba sikhulumile nje ngicabanga ukuthi yokufika nendlebeni ezikude kukhulu. Ngiyanithokoza ithuba enisiphelona begodwa sithokoza ukuthi nikwazile ukushare nathi nisikhombise bonyana nekare kokhulu ebantwini. Siyathokoza kakhulu abantu baza kusizela. Siyathokoza. Before ngiyivala njengoba ngiyivalile ngicabanga ukuthi ngifuna ukubuyela ngifuna imali epetrol ngoba kumdosi